Na apa? Ini kabuntag udto hapon. Kainom gyapon tag Readers. Readers everyday. Mura mo nag multivitamins para sigla yung lawas Boss Elias. Laaya ron sa? Wa may nangumpanya nga hapit naman ta eleksyon. Mao gyud, asa naman din sila ron? Uhaw ta kayo. Uy, palayo sa gamay kameraman. Bitaw sa si Baydoy ron ba? Asa naman karon nga? Nindot kito yung plataporma kitang mga tambay. Sildoan tanya og siya mo daog. Kung ari ko bus kaloy. Manghatag pog tanang sardinas. Tinapa. Di lang easy upintan magtagbaw tag able. Ting paitan ng tangan nila puro ra pasaad pasalig. Lumay yung tag naay lain sa. Mas siguro na pagi mo bangga na lang nga. Mas maayo pag yung mubuhat og plataporma. Lamiya sa Readers. Baliwag og dana re. Baliwag og dana. Boss, sama boss. Na, adto ta dito mangita ta plastada. Maka plastada ba sil ba. Na. Oy, Boss Elias! Boss Elias. Musta naman? Ay kay na kay dala. Nagkana na Boss Upo Elias. kita ni Boss Elias. Sakto gini, pra tuwa gini. Ako nang gituyo ko kay. Dili mo na palit Boss Elias. Yari la magding. Lamian ni oy. Oh, miya ni oy. Oh, lamat kay Boss Elias. Sa lodo may imo na kameraman. Lamat. Asa to kung bata-bata re, sa kadri. Apil ka ko. Oh, apil ka. Daro magtagay daro. No may ra. Na Boss Elias. Init karon panahuna. Sa mga Boss Elias. Ay, digwa-digwa na Boss Elias. Buga na nako Boss Elias ay. Hubog nga. Wala pa gina na mainom na imo ha. Lamiya si Doy. Tanglos. May pas Boss Elias, makainom pa tag Readers. Lamiya gyud. Sakto na. Kung maghatag ag Readers. 500 only one. Tanglas, lasang tuba. Boss Iryong. Masay na matigan ni mo ni Boss Elias. Pil na ko umudagan si Kapitan Ginunti. Uy ato, so na dili ginako. Kasi, Boss friend, bitik na Boss friend. Uy, di gina magpainom na to. Ato ganing, pero karon nagpatagay gyud. may pil na ko umudagan ni Kapitan. Basta kay, Lagi Boss friend. Hapit naman eleksyon sa. Us kabulan naman lang. Kinsa kay angay butaran ron? Ato ko ni Baydoy kay mo ato ko sa Club 22. Oy, no ito, dili na maayo mo. Ato tang bus kaloy kay na sardinas, libre ang pamahaw. Naunsa man mo magbinugo mo. Vote wisely. Adto tang bus piring adto tang bus Mao gyud, bay mao gyud. Baydoy kay pag-ingon niya nga tanang tambay na sweldo. tanang tambay. Makapalit Sige mo glalis na. Ako mudagan ko. Sure ba? Mudagan lagi ko. Mudagan ko pagkakapitan kinsa may gahi ka. Boss Waidoy. Banggaon ko na. Suklan ko na. Yang udagang ka kapitan. Usa may imong plataporma. Nya, Boss Elias, kagwanta ka na ni Baydoy ug ni Boss Kaloy. Maor na imong plataporma. Dagko ito sa puhunan, tag 500,000 to nya. Makaya ka mo na. Makaya oy. Nada kay kwarta. Na ako 5,000 rin. Maora na 5,000. Kagamay anang 5,000. Ihatag pa ganyan ni mga purok-purok. Kaigo ka na. Kaning 5,000. Sakto ra kinin ako. Inig magrally ko. Magpalit na ko kinuntinir na to ba? Kanang palahubog akong pahubgon. Lah. Kanuna ta bus piring ba? May magtatapurma si Boss Elias. May gyud Boss Iryong. Memoryado si kay utok ni si Boss Elias. Pero gadwaan gyud asa ta mo boto ani. Libo kay bus piring. Libog gyud. Boss, pagawas na inakusgang plataporma na para siguro mga daog na kita. May bahala na. Ya, unsa pa may lain imong plataporma? Murag nakulangan may sa imong plataporma? Na apa? Buntag udto hapon. Inom gyapon tag Readers. Buram po nag-multivitamin Boss Elias nga. Pirme man 3 times a day man imnon. Readers everyday. Og ang matiguang akong himuong batanon.